Sabay lanak, manipod ita, dito'y balayan ti pagnaadan ni Mamim Amira, while ison ti Mamim ita. Ta saan natamot langan na kayat tipod no amamim? Apay ngay, Daddy. May salang ti Mami ka. Nila ang Mami Linda. Anak, nabayagan na sininaanak ti inam. At dan sa balya pamilya na. Isong awanan pakibiyangan takin ko na. Daddy. Hanga balita nasing patak nga agbalin nga may kadwa nga Mamim. Sabil. Nasingsing patak nga dayo angam ni Mamim nga Linda. Ipatag ka nga kaslagpay-pay so nga anak ko. Uy, nanak ko. Nasingpot ni Mamim Amira. Iso, ti kadkadwam dito balay no agsubliak manan ija bro, duwan. Di kan pumanaw, Daddy. Dito'y kalaangan balay. No jak umadayaw, awan pangalan tayo iti kanan tayo. Taawan trabahok dito, anak ko. Isa tari maanam ti agiskwela, wan. Agsingsingpot ka. Kandi mo suksukiran ni Mamim Amira, wan. Wan, Daddy. Mira, darling. Italagkon kan kati anak ko, wan. Di mo ko mabaybayan. Wan, hangka nga madanagan taban. Tayak nga perme ni Sabil. Itulod ko iji eskwelaan. Sa kontumanan sunduan no madismes. Ay, manak, darling. Ano sa mga rod nga ilutuan kan asikasuan ti anak ko, ah. Sana bali. Tapauitan ka ito iti kwartayo iti binulan. Gatangin nyo amin na kaya tiyo akanan. Kan rumar kayo no kas niya nga awan klase ni Isabel. Tain kay agpasyar, ag-shopping kayo. Wan no ada pag-shopping. Pauitan kayo nga rod iti kwartayo iti binulan. Ay, thank you nga rod andong, darling. Pasensya mo ti anak ko, no medyo adayo pala tirik narakin ka. May kawa pa lang amin na dyan. Ngam patsek, may ruam tumot lang. Un, hangka nga madanagan andong. Aramid ak amin nga bis ko. Tapno, maiasidag tirik na nakaniyak. Sabil, nakarubwat kan. Mapantanta itulod ka na dyan eskulaan yo. Wan, nana. Ngam awan pa'y balon ko. Tawan mo't naluto a balunak. Ay na, hangka nga agbalunan. Adamat kwartam ay gatang mo iti ka na may jay school yo. Nairwamak ngamin nga agbalbalon. Taglutluto iti niyaya ka ring iti balbalunak iti school. Ay na, hanan nga uso data balon-balon tadta. Mga kanto iti schoolan yon. Iti school kantin yon niya. Ada nga rut kwartam. Hello, Andong, darling. Nairwar kong di pawit mo nga kwarta. Thank you nga talaga, darling, niya. Awanan yaman na, darling. Rumor kayo kan Isabel, tayo kaya agpasyar. Gatangin nyo, ti kaya tiyo agatangin. Wan darling. Inton aldaw ton, tana katurog pa lang mat ni Sabil. Alay aron, darling. Agpauitak tumanan, no agsweldo. Bye. Bye, darling. I love you. No kasta, agnanaad kan di tabalay daan daw, Mira. Ay, wan na nalita. Inawid na konta, kasarnak to kano. Ha, apay, mabalin ay apakasaran na ka. Kat nagkasardamot itiim mo ng asawa na. Nabayag matan nga nagsinada. Kuna ni darling ko nga andong, ipaanal nanto kano ti kasarda. Ay, kasta aya. Kat tay katulong dangay, pimanawan. Ay, pinapanawan ni andong ko ata, adamat nga minsan sadut na. Isu nga siya kung natimang kadway di anak na, ta nagsublimanan ija abroadan. Bakit nga minahon di babaununda? Kasladinan ka ba ilan tiyag trabaho? Talaga kiti nga sadut Hanga pambarda ta kinabakat. Imbak-bakat na ate kinasadut na. Ay, wan gayam, bariaan nyo man dato isang aribok na na. Tapagbayad ko no madamdam ay order ko iti online. Sumangpat nga mentad takat. Ay naawan pa'y mo't bariak balasang ko. Nasa papay nga men. Ay, kasano nga ta dato yan? Sapay sagsasang aribo amin dato kwartak. Ni,
Katama sa 1,000. Nay, nagadumot ta kwarta mon, Mira. Basit kit di pa dato yan atay gat-gatang konti daduma. Ah. Ay, sige nga ro tayo nakman, nagbiro kiti pagpabaryak. Anya dagito'y nagado a parcel dito'y nana. Order yun dagito'y. Ay, wan sabil. Tulungan nakman kit di nga manglukat ka dagitawan. Anya nga'y dagito'y. Agduduma Dagitay yayamanin nga plato. Basaw. Kanda duma pa nga pang display. Ala, nakad-adu mo ti plato kan baso dito'y balay nana. Daanan dagijay. So katak amin nga plato, tamay mayat dagito in order ko. Pangyayamanin dagito'y. Iso nga nangay nata na pentas. Anya, kan ada pa urayak nga order ko. Sumangpat no madamdama siguro dagijay. Iso nga dita pa ilang rumwar niya. Inton maminsanan nga agpasyerta. Ay, imbag ta nakita ka ito istorya na. Umaya ka ije balay no malam niya tag pamerenda akman. Apay, anyat okasyon, Mira. Awan, trip ko lang tag pamerenda. Kan uray si kaa nanalita niya. Umaya kan tumat. Agkuyog kayo kon ni Jana. Gumata nga kay tinaimas nga merenda. Tag pamerenda akman kay di. Ituludan naktulangan dito iti merienda ak balasang ko. Tawan agbantay dito istor ko. Unmat nga min, Mira. Alaam dito yun tay ipameriendam. Ta dito'y tayon istor ni nanalita nga agmerienda. Ay, haan may mayat mat ano ije balay ti pagmeriendaan niyo. Basta umaya kayon to niya. Hanga balay ta pagbiit lang mat. Mangrikap kapay mat biit. Nana, tamabiit kayo lang mat nga agmerienda. Katalang arod Sige, umay kamintaw. Nagpipintas mo't dagito'y plato yun, Mira. Kan oray dagito'y kutsara yaw. Nagpipintas. Ay naidumduma mo't gayam dagiti gamit yun dito'y balay yaw. Kan, kabarbaron samot amin na gamit yun dito'y balay yaw. Pati ti sofa, kabarbaron sa, taad na pa'y la cellophane na. Ay, Inekat ko amin nga daan nga gamit mita sinukatak iti barbaro. Nangipanan nyo nga ipadawat yun akada kami. Embargin kon Anday may nanggulpi nga ng gatang. Aya, pasig matan apang yayamanin dagiti gamit dito'y balay nyo, Mira. Kat kakaiso na nga ada may gatang. Kan tumangat kayo kadi. Kitaan nyo Kitaan nyo tayo silaw ti bubidami ni Wow! Itala ang mapansin ko Nagdakkel, naglawa, nagpintas mutan. Kaslamot tay silaw dagitay babak ng daytan. Uy, katbak nang mat nga talaga ti bumalay ito. Dakkel siguro ti sweldo ni Andong ijay abroad anya. Ay, hanala nga kayat nga ibagbaga ngam nawad-wad Apay makagatangak iti kakasta no basit ti sweldo na. Da kayon sa lang tinakasilaw iti kasta kapintas dito'y lugar tayo anya. Ay ta big time di asawa ki di abroad. Dakal ti sweldo na di abroad. Sabali at talaga no di abroad ti asawa anya. Ay nakaapapal ka, Mira. Gumatangak man iti biskwit kan juice, nana. Anya biskwit, Sabel. Nay, apay ngagmay may saka. Apay, di nakaitulod ni Nanam Amira ije pag-adalan niyaw. Nakaturog pa'y ngamin, nana. Iso agumatangak iti pamigatak, tadyak pa'y nangan. Anya, apay ngay adi nakainlutuan ni Mira. Riniing mo kumaa. Agunget-met ngamin no riingak. Saan na balet ada kwartak. Gumatangak tun iti pangaldawa ki jay school. Nakita yun ni Mira, nanalita. Ay saan pa'y? Apay aya. Ay na, pimuskul mo't jay kiday nan. Di mo't sigod nga awan kiday na, ta-grabe ti kinaingpis na. Kalbo jay kiday na. Apay, pimuskulin aya.
Wala na. Kan pinaatidog na jay nagababa kan naingpis ako rimatmat na. Aya, kan pinakuluran na jay buok na. Ay na, nagbaliwan tila nga na itasik. Pimintasan. Aya, ay kita man lang agpaiso ti maaramidan ti kwartaan niya. No adda kwartam, maaramid mo ti kaykayat mo. Kwarta di asawa na Saan namit a kwarta ti us-usaran na? Kwarta ni Andong dayjay. Kwarta da adwa Tagasawa da ka nga road. Apay, akin motor iti nakaparada ita parangan nyo, tatabalot. Motor man ni Julaw nga anak ka, Mira. Apay anya dayjay, hulugan? Ginatang nakanumot iti cash balasang ka. Imbargin ka na o tayo katrabahuan na. Apay ngay, manulang matiswildo ni Julo iti pagububraan na. Apay pangalaan na kumanga iti pang cash na iti motor. Kumaano abroad ta mamati akpay. Imposible matdatan. Inutang na dayjay. Baka linaslas-tugan na kayo. Imbaga na lang nga cash ngam tagagpay sukat utang. Kung nanamot nga may nabinayadan lan. Kanalay nga may nga gurnaw jay anak ka. Oray basit isweldo na. Adalat tayo duldulin na no ko Pilitan na nga mente gumatang itihan namat nga road nga kaya. Imbes nga bagas tigatangan na kuma. Haan tadagita kit dimot motoran. Ne, adda madlaw ko itamatam dyan Pinasil po am samat data ko rimatmat mo. Imapalak ngamin kan kamera. Kan adda ngamin nangilibre kanyak. Inlibre nak ni ipag ko. Ay, han mo mat nga bagbagay dyan Plat ngamin datagong mo. Hanga maibagay itarupam. Trying hard kamat gayam. Orayan Tinapatag, mapadasak mat ti umatidog ti kurimatmat na. Oraya, tako na nila kay ko abagbagay ko kano. Ad-adda kano apimintas No kasta, nag-flightan ni ipag mo dyan Wala na, nag-flight idi na minsan nga aldaw. Anya trabaho na ijay abroad ngay. Ipakat na ti kinaners na ijay anana. Aya, no kasta, dakkel nga rod ti sweldo na no nurse ijay abroad jay ipag mo. Diyak mo anana, wen siguro Hello, Andong. Nayunam tuman di ipawit mo ta dagatangak nga project ni Sabil. Ninayunak mo tanting pawpawit ka. Kurang ka di pa na dyan, Mira? Kurang pa, Andong, darling. Kan pasukatak ko majagit tayo tani. Masursuro na kito karo ba? Nagparamid kit din iti dakal nga gitna. Inartapan na matan jagit tayo. Anya? Iso nga nayunam man ti ipawit mo niya tani. Awanan. Bumakbak na nga dagito kaaruba ito'y. Masursurunak nga. Kaslada nga agpaspasikat. Kat ba'y ano niya ti kayat da nga ramidan? Agasam, jay ipag ni Jana, nag-abrodan, kat ni di makalan jay balayda. Jay matanak ni Tata Pedring, gimatang itiluganda. Ay, masursurunak nga mangkit kita. Anyat pa kasuro na maya. Husto ket di ta pumintas matipyag da. Ay, basta madmaditirek nak Andong. Lumastog damat no bumaknang da. Pasikat dakit di Nana Mira, at dagatangak nga usaran mi jay eskulaan mi. Nayunan nyo kumati kwartak. Ay, agruam ka nga. Basta agsaw ka, eskulaan ti pampambar mo. Amok nga pambar mo lang datatap no makadawat kay ti kwarta. Awanan ti maitut ko. Tada nang igatangak iti kwarta. Ala, kasanungatan. Sapay deadline min inton bikat. Amok nga glaslas to ka, Sabel. Hanga siyak ti laslas to gam. Ta expert ako iti kakasta nga bambanag. Hamo nga maialis na alipuspus ko.
Papaaramid may titidakkel agit di kaarupan tayo, Marilita. Nakita ko. Talaga saan nga agpaatiw day ta, Amira. Imapanlakit di kadagiti daduma kaaruba tayo. Sa bali, tinadlaw ka nga ugali da siya babae. Kaslama di tinakam na, no makita na nga umasin so ti kaaruba na. Ti kayat na nga main kat isudalaang ti maya ti panagbiag na. Ti kayat na isulaang tinapintas tapakasikuran na ultimo pa nagpapintas ti kaaruba na. Ay, mali at kasta agalan ti tao. Imbes sa maragsakan ko taromang ay mo't akas kadakwada ti kadwada. Saan ta nasakit mo tinakam na? Ultimo di panaggatang ti anak ko iti motor na. Kas nasakit ang tinakam na. Ay na di na ngamin kayat ti maartapan day ta babae. Di na itulok nga da nabakbak nang kan napinpintas ngam isaw. Iswa kita kanayon ti panagpapintas na. Oray kumaan o pagbambanugan na ti busbus-busan na ngagpapintas. Saan may pagrigringatan mo't jay asawa na? Wan nga rod ngamawan mo't kit di ti bibiyang tayo dita. Masao tayo laeng. Takas jay mo't ngamin ti ugali na. Madlaw adi na kayat nga umasenso ti kaaruba na. Ti kayat na isulaeng ti umasenso. Ti salud-saud, amo nga tanilakay na. Apag papapintas na laang ti ipaw-pawit na kwarta. Jakla mo pare. Ne, apay nga inig ka ma'am ta cellphone ko, Sabil. Awagak ko man ni Daddy, Nana. Ay, apay anya tibagam kanya na. Kaili ko na makasarita. Inalamot ngamin ti cellphone ko apang kung kontakak kenkwana. Ay na, nadadalan da jay. Kan hantan nga gumatang iti baro tagastos lang data. Di mo pa kibiyangan ta cellphone ko ita. Kan madama ti trabaho ni Dadim tagta. Hanamat lang nga masumbatan ti awag mo. Mabisina ko, Nana. Suruam nga men tagluto iti kanam Han mo nga iasa amin kanyak. Dakkel kan, Sabil. Dapat amo mong tagluto iti kanam. Anya nga iti lutuag. Awan mat karga ti ref tayo. At da di nabati nga sardinas ijay. Lukata mo tayo ti sidam. Da kayo ngay? Saan kayo amangan? Hanan, rumwarak no madamdama. Mga anak to'y jerwaran. Nanalita, adan samat illegal nga aramidin dya anak ni Tata Balot. Pagkunaamot, Mira. Tagi matang damot manan iti automatic nga washing machine da. Kanada pa'y TV nga kadwa na. Anya, kat agsusweldo mo't di anak ni Pare Balot. Apay, umanay di sweldo na nga igatang na iti kasjay. Kat nanginamat ti kakasjay. Adan samat illegal nga trabaho na. Hold up samat. Uno ba kada sideline na nga iskam? Ay, narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa maneknek mo, Mira. Kan oray di ipag ni dyan na nga nag-abroad. Nabihit pa'y lang abroad. Nagipatakdaran nga dagos iti balay na. Dakkel ka no nga minti sweldo na kas nurse ijay abroad. Imposible mat data. Baka kiti ada kabit na nga bak na nga afam. Anya, tila sasawam mo't, Mira. Managatap ka talaga. Katisumat. Ay, awan na kita nga tatao. Handa nga lumaban iti patas. Puro illegal ti amuda nga aramidan. Imbag di asawa kata nadalos ti trabaho na ijabrood. Ngam dagita da dumangay. Agaramid da iti illegal tapno lang bumaknang da. Awan babain dagita. Ulitek, Mira. Narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa maneknek mo. Tano siyakla amaysa. Jakpat yan nga damading aramidin na. Sakit la tinakam mo dayta. Tadi mo kaya ti maartapan, Mira. Agyaman nakta pinabuludan dakiti cellphone, Nanalita. Naawagak mo't laangan ni Daddy. Basta di mo latta sasawanan kin ni Nanam Amira nga inawagan ta ni Dadem. Ta sigurado nga agungot day jay basang. Nana,
Nabayag nga minan adi nakikikan iti kwartak. Ado pa yan tilangan ko tawan mo't pagpletik ang mapanag-eskwela. Ala, sana bale. Ta nakasarita mo ti amam, balasang ko. Hello Andong, darling. Naglunak gayam ta, pa-extension man ti balay tayo. Hangkamat gaminan nga agpaw-paw it. Di mon garawan ta balay, Mira. Ngamin, sumangpet kami ni Timabiit. Ha? Wi, asino ti kadwam nga sumangpat? Kadwak ti ina ni Isabel. Anya, ni, apay nga kadwam? Umay nakadialaan na ni Isabel? Lading itak, Mira. Ngamjak ni namnama ti kaste mapasamak. Kinapuno na. Naurnos min ti amin kada kami. 2 bulan ng tinapalabas. Anya? Andong, apay nga'y naramid mo ti kastoy kanyak. Apay nga linukunak nga'y. Lading itak. Ngam ado tinakaupayak kan kamera. Binaybay am ti anak ko. Dantani pa nagdrapan, gapoy ti aramid mo. Inunam ti panagpapintas mo, ngam ti panagadal ti anak ko. Ha? Nagtalikakan ka. Tati amok, mataripatom animbag ti anak ko. Ngam saan mo't gayam? Andong, ikanak ko mamatitimay sa pangagundaway, ha? Han nga sina nga dagos ti bagbagam. Kan kasanon nga jaylon ko, sabay medyo dakal. Bayadam talon mukat nga ron. Mas pilyag ti ina ti anak ko. Tanabayagan ang nagsinada iti lalaki asim murutan na iti. Sorry, Mira. Ngam saan na datati pare ti tunggal may sa. Kahit papanam nga rod itan, Mira. Agawid ako na ijay lugar mi, nana. Ay, mapanak manan agmula iti kamote, ah. Allah, kaasi kamot nga rod, Mira. Ti amukot ag nanayo ng ti kinapintas ti biyag mo. Ngam kastamot ten tinapasamak. Oray siyak nga rod. Hang ko nga ninam na mga kasto ti mapasamak. No ada ko makarapatak nga mangidarom kanya da. Idarom ko iso da nga doa. Basta papanawan dalatan ti tao ije nga balay. Awan karbengam ang mga ramid iti kasta. Ta isuda ti legal nga agasawa. Ken pundar da nga agasawa da ija balay. Isuda nga rod ti adda karbengan na ijay. Unay matante kasto nga nagtungtong palak. Kababain pa kitin. Impal palasto ko nga di abroad kasawak. Ngam sininanak matlang. Nagkasang ti kasto nga nagtungpalak, nanalita. Kaila, bumangon ka ditan aldawon. Ing kalabaanan dagiti mureng mo. Agbuutan dagiti kawus mo. Tadi mo ngamin siguden alabaan. Masadutak nga aglabananang, inton bigaton. Bigat ka abigat. Madadaulan dagijay kawus mo. Urnungam tumot ti mureng mo. Bimalbalasangan ka akasta. Inton bigaton, promise. Maturog akpay tanin napuyatan ak, nasakit ti ulok. Kasano adi ka mapuyatan. Kat day tamot lag cellphone nga minter aramidam. Nga oray 10 orasan ti rabi. Ala, bumangon kan. Tatulungan nakman mo't nga rod nga agdalos. Tanay, narugrugit to'y balay. Nagbasit lang nga rodon, narugit pa'y. Awan pa'y serbim nga agbatbati dito'y balay. Di ka mo't agdalos. Ay, anya kayo matan? Bigbigat manan nga agsersermon kayo? Kasano kat kasta ka mo't. Di mo ammo ti makitinulong dito'y balay. Ibakbakit mo ti kasta galad mo kaila. Nanang, ipasyar ko tinubyak dito balay inton malam. Anya, ay sus, sapay nagrugit to'y balay. Dintumot makadalos di kabsat mo. Jay laagil ilad ter aramiden na. Ala, di kay ka di agaburido manen. Siyak tagdalos nanang, di kay matanagan. Ay na, si kapay ngagtrab-trabaho ti agdalos mo. Diyak lang amin nasangot tinagdalos iti napalabas nga al-al daw.
Busy ak iti trabaho. Ngamit at day off ko, agdalusak. Malangarod tatulungan ka anak ko. Day, papanaman ang ibiyang. Di ta istorman ka ba, guys? Inak gumatang iti sabon na paglaba. Talabaak man dagitay nagmumurang apigad ijay balay. Apay nga may na di mo baunan, jay babae nga anak mo. Mamin anumot nga ibaon ko. Mabanugak pa yun amang ibabaon. Ngam awan mo't denggan na. Agduma da iti ugali kin ni Manong na. Naimbag ni Ray taalis to nga agdalos ijay balay. Baliktad, mate. Imbes na nila'y katagdalos tayo sa ti babae. Saan ama nagdalos da ijay akaanakam kabagays. Iso apasaray agungetak tamasurunak mo't no daduma. Ultimo aginaw kasadot na. Ayun na yan. Awa na, ano kasta na akanayaw. Saan ngagprogreso ti biyak na. Nagdagam nga may ngagsapol iti trabaho na. Lukas ta sadot gayam ngagtrabaho iti unag ti balay. Ay na mapudpud ti dila ken bibig ko amang dagdag ken kwa na. Ngamawan latat idenggen na kabagays. Iso abay-bay akong. Agbaliw tulat ta no kay kayat na. Ala, sumrekan Irene. Pasensya amon to'y nanumu abalay may ta basit lang. Saan a mansyon? Si kakit di mat. Uray mat da kami. Basit la jay balay mi. Ne, ang damat ka dwa masimang put Manong. Wan kayla. Iso ti bagbagakan ka ano biyak. Ni Irene. Irene, ni kayla, kapsat ka. Naimbag nga oras mo kayla. Ay, kastamat kan ka Irene. Jacqueline Pagaro. Napintas gayam tinobya ti kabsat ko Kat siyempre nalaing agpili to'y kabsat mo kunamsa. Wang nga rod Manong. Ay, mabitlang Inak mangisagana iti merienda. Tapag merienda taman tinapintas sa nobyam. Sino tinagluto, Ray? Nimot kayla na lang. Simrumat. Gimagat mo't itangal daw. Linabaan na pa yan, nagitay nagado amurang na. Kan naglinis dito'y kusina. Dinalusan na amin, pati sirok ti lababo. Day, itaman pa'y. Apay nga ta. Anyat naknakan na. Apay akong di gagat ita. Ay, panagkunak, mabain iti nobyak na nang. Kan nadlaw ko nagustuhan na ni Irene nga agbalin nga ipag. Takas taon na pa nangasikaso na itay. Kasta aya. Ay katmayat nga rod Ngam, apay. Talaga ka di akap-kap na kamon jay nobya manakaw. Day jayan ti pakasaram. Una nang. Karag itinagbalin ang nobyak nga ex ko itan. Ni Irene lang tinakarik na aki tinagpaydo mga ayat. Iso ti arapaap ko ngagbalin nga ina dahil ti agbalin to nga anak ko. Ay, makamu ka nga rod anak ko. Nasaya at mat nga rod no mga asawa kan, tanay. Mapanan titawan. Nasingput lakit di jay nobyam. Awan problema, anak ko. Talaga nasingput ni Irene na nang. Nasingput lang nga rodan, napintas pa ay. No manugot ka, Irene. Tulagan tayong ti kasarta. Ha? Si Kaman Ray, tano siya, nabukilan ti pangadang ko ang makikalay sa kin ka iti uraan niya nga oras. Ngamin, ay ayatin ka unay. Kastakmat ka. Sikat ti arapaap ko nga asawaan. Ngamin, adda amin kan ka nagitisap sa pulak iti may sa babae. Ha? Mabit lang nga rin. Umawawag ti kabsat ka. Hello, okay la Hello Manong. Di kay kadagawin iti nobyam ita dito balay? Ha? Apay ka di? Ay, kwa. Awan, nadamag ko lang Tanagawid kayo agluto akmanan iti mamerienda. Kanaima sa masida. Ha? O sige, agawid kami no madamdama, ading ka. O sige nga rod agluto ak iti puto ken pansit. Sige, makamu ka, Kayla. Bye. Agawid ta no madamdama iti balay.
Tagluto ka no ti kabsat ko iti merienda ken masida, Irene. Amom, kaya't kuman ti ugali di kabsat mo. Nagsingpet kan naasikaso kanya. Wen tanasingpet kamot ngamin. Iso kayat nakangagbalin nga ipag. Sigurado, agkaalaan kayto nga agipag no kaskasano. O ala, ituloy yo ka ni Kayla ti agmerienda, Irene. Tenak man nag-shower biit. Sige lang, Ray. Kayla, makamu ka pala ka ni ipagtubim, ha? Wan manong. Adto pa ti pansit, Irene. Di ka ko magbabainuan. Ipagpabalay mo. Adto pa ti drinks mo. Mabit lang ha. Karga aktibasom. Ala, siya kon Kayla. Ha? Nakababain pa ikit din kan ka. Itaypay lang asikaswan na. Awan mo't sabsabali. Tagbalin kanto nga ipag ko. Iso adi ka ko magbabain. Ipag Irene. Ipag ko na ako nata di tanto maalat turong na. Agyaman unay kan ka, ipag Kayla. Nagsingpet ka. Nagasatak. Takas kan ka ti agbalin nga ipag ko. Kaaduan ngamin nga amamok na ikamang. Ket saan da akaalaan dagiti ipag. Wano katugangan da. Nadlaw ko nga na nasingpet ka, Irene. Iso ang magustuhan ka launay nga agbalin nga ipag. Nanang, agnaedan dito balay ni Irene. Ha? Apay, agden na kayaw, adi kay pa'y nagkasar. Ada yung amin ni Jibalayda. Mabanugak nagbiyahe no kas diya sarong karak iti Jibalayda. Nang ron aggapo akiti trabaho. Agad, adda kayo Agam na sa isaya at siguro, nutulagan tayon ti kalay sayaw, Ray. Takas tamo lang agkuy-kuyog kayaw. Wala nang. Pagsasaritaan tayo di kasarmi. Hanggang saan kumapay nga ita. Ta nayunak pa iti urnong ko. Amangan ngamin agkurang. Kat mabalin mo't atulagan tayon ti kasaryo. Para inton umay atawan no isaw. Tinapatag, matulagan ti panagsimpayo, anak ko. Kayla, inak agtrabahon. Makamu kayo niti balay, ha? Agluto kayo to niti pangaldawan nyo. Ta mapan kanong mataglako ni nanang iti palengke. Wen manong, di ka madanagan. Tsak baybay antinobyam. Ilutwak iti naimas asidaan. Adu mo iti may luto, Jerep. Di mo ruwaman nga agsenyorita ni Irene. Ta jak kayat ti kasta. Agtinulong kayo. Ay na, baybay am kadila ang ag-relax dito'y balay manong. Uri agil iladlat aramiden na. Awan problema kanya. Sige nga rod, mapanakon. Tanay, aldawan. Ang mga numatrapik at maladawak iti trabaho. Irene, nakaluto akon. Mangantan. Nagtimpla akmatan iti justa. Ala, apay adinak inayaban. Tadwata kumaan nagluto, Kayla. Saanen? Jacket na mabannog ka. Kan, amangan no madadaal tapintas mo nagtrabaho ka. Mamin anumot lati agluto nga Basta jak kayat nga agbannog ka, Irene. Ti kayat ko, agbalin ka prinsesa dito'y balay mi. Agyaman na Kayla. Nakasingsingpot kagayam nga ipagtubi. Nagasatak, takaskan ka ti agbalin to nga ipag ko. Gaputamok mo anasingpot ka, Irene. Numadlaw ko anasingpot ti tao kanyak, syempre nasingpot akmat. Angam no suwapang kanyak ay, nakarkaro pa ti suwapang ko Anya? Ala, manganta nga rodan, Kayla. Umay ka, Irene, tay turog tapay. Mayat nga minti maturog no kalkalpasan nangan kat. Uray ta nakapalpata matan. Ha? Ay, wala, Kayla. Makikainda akon anito sila diyo kan ni Manong ko niya. Kaya't ko nga minti adda kadwa na maturog no kastoy nga aldaw. Tano maminsan, kasla mabangbangungot no kwa. Sige, agida kalat na. Awan mo't dakas na. Agpada tamot a babae. Kawan mo't. Maragsakan nga ron, tanagbalintan a close iti tunggal maysa. Ipagtubi. Wen nga ron. Nagasatak a talaga. Tanasingpot nagbalinto nga ipag ko. Mala, maturog ta nga rodan, Irene.
Napananda ay rin kan kaila anak ko. Awan damo manen dito'y balay. Napanday di plaza nanang. Anda ka no mapandagatangan. Amangan no marabyan da manen asumangpag. Basta rumwarda, marabyan da. No sa dino lang at ati papananda. Wagwagan ti ayo yang dagijadwa nanang. Mayat mati kukuyugan daan niya. Very close damutan iti tunggal maysa. Wen nga nun, ba nagapakaragsakag, ta agkaalaan da nga agipag. Agkatunusan da. Ken addan adlaw ko ken ni ading mo. Manipod addan ni Irene dito'y balay. Kas lagi maget nga agdalos-dalos ken aglaba. Pati agluto ken naginaw. Mabain siguro kan ipag na nanang. Kat kasanaw, tulagan tayon ati kasaryo ken ni Irene. Tani agdenden na kayon. O nanang, kastamot lang kumati ibagak ka na kayo. Ala, pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sami itinobyak. Ay, no kasta? Agkasar kayon, manong? Wen, kaila, tapno malpasen. Kan tapno agbalinan legal ti panagdan nami kan ipag mo. Di kanto nga taagbabawi amang ikasar ka ni Irene, manong. Anda nga minadlaw ko ama di nga ugali na kat. Ha? Di mo la kuman sasawan kan kwa na daytoy manong. Ngam, nadlaw ko nga da ugali na ama naging bubukod. Anya? Kan saan la dayta? Nalaka maawis ti atensyon na no makakita iti gwapo. Anya? Ay, panagkunak manong agbabawi kanto no ni Irene ti maasawam. Iso ati makunak ket uray saan sapay ti kasar. Nasingpot mo't ginobyak ti kunaka din ka. Ay sus, pudno anubyam. Ngam amangan no mas amamok ti ugali na ngam sika. Tada kami ti kanayon nga agkuykuyog. Pasaray matiliwak pa nga agbuy-buya iti matsyudan sa iti cellphone na. Anya? Iso adi kag darasudos amang ikasarken kwa na manong. Amangan no aglalakin to kiti. Narigatan. Apay, desidido ka na makikalay sa kanimanong ko, Irene? Katun akayla, may mayat matlaang no agkasar kamin. Ngam adadi mo ang mga ugali ni manong ko. Ha? Para kadatalaang da ito'y awan. Di mo ibagbagakin ni manong ko nga imbagakin ka. Anya dayta? Ay, agkari ka pa di mo ibagbagakin ni manong ko Ha? Sige, Wen, jak ibagbaga, promise. Adda nga min ugali ni manong ko adi mo amo. Nalaing agimon day chay. Anya? Siyempre, di mo pa'y unay madlaw ita. Ngam ay na, grabe ti kinasiluso na. Agkabil pa'y day jay ano sumruti kinaman nangimon na. Gano makainom ti kabsat ko. Agwala, kumarit, agdadali ti kagawaan. Anya? Kastaya? Ni, jak amo dayta Jak pa'y ngamin nakita na ginom ti kabsat mo. Wan atalikliklikan na ti arak, tamo na ti Estel na no nabartukan. Isong agpanunot ka na imbag Irene. No siyak ti sika, liklikam laangan ti kabsat ko. Sapay imanugot ako na pagsasaritaan tayon ti kasarmi. No kayat mo, umadayo tapay laang, tapno maliklikam ni manong ko. Kayat ka nga ilisi iti mabalin na pakaysag makam Irene. Nadlaw ko nga min ti kinasingput mo, iso nga isaksakit ka. Ay sus, sayang ti masakbayam no kas ka ni manong ko ti pagsagmakam. Kaila? No kayat mo, agbakasyon tapay laang. Agpakada ta iti kabsat ko. Ibagatang agbakasyon ta iti sumagmamanual daw. Kwa? Alan, urag sublitan tumalang, ano kaskasano? Basta agbakasyon ta iti uray makalawas. Mapantay iti lugar ti maysa kadag iti gayem ko. Libre ti panagnaad tayo jay. Tanasingput day jay gayem ko. Sa dino, ti pagbakasyonan niyo. Ijay lugar ka no ti gayem ni Kayla, Ray. Di ka madanagan, manong. Jak baybayan ni Irene ijay. Ipapas mi pa'y tagpasyar, tasan kayo pa nagkasar, manong. No may kasar mo ni Irene, ay, sigurado asaanan ang makarwar. Nang runan, wag sikugan. Nga lang nga ron. Basta agawin kayo adagos, Di kayo agbaybay, iti papanan niyo.
Magustuhan ka di matlaang dito ang lugar, Irene? Wan, presko ti angin dito eh. Kan asidag iti baybay. Kasla nagmayat ti agnaed dito eh. Mabalin mo't no kayat mo. Dito itan nga agnaed. Adamot pagyananta dito iti libre. Ha? Ala, agid datan ta maturog tan, Irene. Sige, ay na. Kasla nagmayat ti maturog. Presko ti angin no nakalukat ti tawa. Ala, dumandan ka nga ro dito abay ko, Irene. Ay, malaminak mo dun. Agin narakop taman. Ha? Umay ka, Irene. Ay, nagbanglukan. Nagirot mo ti panangarakop mo kanya kun kaila. I love you, Ipag. Ay, stay. Irene. Ha? Anya nga I love you date na kaila. Ay, iba't anak man. Diyak makaangas. Nagirot ti panangarakop mo kanya. Sorry, Irene, nabayagan agayatakan ka. Ha? Anya ka din date ang ibagbagam kaila. Basta ay ayatan ka. Jack itulok ang maikasar na katikabsat ko. Siyak ti para kan ka, Irene. Ha? No kasta? Lakyan ka, kaila? Ay, kababain man nga klunan ngam. Day tatipod no. Lalaki tirik na, Irene. Kat sorry no, si kati nakarik na kiti kastoy. Sapay ko mata maayat nakmat. Kaila? Apay nga ay nga awan matan dagi jay dua anak ko. Ay anda ka nun. Apay adida mo ila agawi dun. Dahil tangar ti pakariribokak nanang. Ngamin, jak makontak ida. Naka-offline da ngagpadpada. Jak makontak ti numero da. Nay, apayan nga eh. Ay makapadanag mo't dagijay at tao. Jak makaid na nanang. Jak amo ti pang surutak ka na ko ada. Ti kamalik. Jak dinamag no sa dino alugar tinapananda. Ala, sapay ko mata na saya at ti kasasaad da. No sa dino man ti ayan da ita. Ray, apayan. Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga intupak mo ti cellphone mo di talamisaan. Bagay ti awanan bain. Apay. Kita nyo ti post dianak yun nanang. Anday ta. Oh. Ha? Dakay lakan ay rin. Agin inarakop da. Kat adapay ladawan da anagin nakag. Na, hanya ti kayat asawan da ita. Apay akasta. Lakyan ni Kayla nanang. Kat inagaw nan ginobyak kanyak. Anya? Hello, Nanang. Hello, Kayla. Ayan yon. Apay, awanan plano yung agawid. Kanapay akas jay timpopos mo iti FB. Agsangsang iti kapsat mo. Pakibagaman ka ni Manong, Nanang. Sorry. Agin inay at kami kan ni Irene. Saan anasaya at day tangar aramitin nyo anak ko? Agawid kayo kiden. Isublim ni Irene kin ni Manong mo. Saan, Nanang? Saan na nakayat ni Irene ni Manong Ray? Siya ka nun, tayayatan na. Anya ka din day tangar aramida, manak ko. Sorry, Nanang. Nabayagan nga inlimad ko dahito akin na tao. Itaak lang amin anaikan ititurod ang mga ipod no iti amin. Sapay kumata maawatan dak. Wan, maawatak no anya aman ti kinataom. Ngam ti panangagaw mo iti nobya ti kabsat mo ti jak maawatan. Jak kayat nga aga pa kayo nga agkabsat. Iso apang nga si manak ko. Agawid kayon. Wan, Nanang. Agawid kami tumutlaang. Ngam saan pa'y lang nga ita. Narabyan ka manan asimang put, Irene. Naggapam ka diya talaga. Ijay nga rod balay ti gayim ko. Ibaga man tagpaiso kanyak. At dalalaki man niya. Wan! At dalalakik! Anya? Makauma ti kasta ngay bagbagam. Manipod nagdanata. Managatap kan. Managimon ka nga uray awan mo't madi nga aramidak. Iso a pinay paysok man laangan. Anya? Awanan kay tibain. Di nakabilan tamasikuka.
Ha? Dakis ka itinopyok no dangranak. Adda di tarwar ti boyfriend ko. Umay ko laalang ang dagiti kawas ko, tapumanaw akon. Sumurot akon itinobyok, taagkasar kamin. Anya? Naimbagmanta nagawid kamutlangan kayla. Manong pakawanan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Sorry. Anya tinagbasulakin ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanya ka. Awan basol mo, Manong. Siyang tinagbasol. Awanan. Nagsina kamin ka ni Irene ta nakiasawa ni ti Sabali. Anya? Pinanawan nak, Manong. Si Moro tan iti lalaki anak kasi kukungkuana. Anya? Sorry talaga, Manong. Sabay ko mata mapakawan nak. Pagbabawyak ti kasjeng naramid ko. Ne, ada kayo matnida? Wan manang Janet, taumay ko man ibati ni Gigi dito eh. Tani awan ka duha na ije balay. Apay, papanamaya? Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mat nga awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Aywan nangrunan no adda anak mo. Naimbaglakan niya katabalasang akpailaan. Wan nga ron. Uray ko man umangtad mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Adan sama ngamin sa bali a pamilya na. Wan siguro Ngambaybay amon day ang tao. Awan pakibiyangak kankwanan. Ikarigatak abyagan ti anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko, agsingsingpot ka dito balay dalonam wan. Maikawa ka panawam, nanang. Sumurot ako, ma. Mairwam kan tumula nga po. Sana balay, tada kami kiniantim. Saan da ka abaybayan? Lola, mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na kan ka. Tane, irresponsable mat dyan ang iputot kan ka. Kat si kamat nida, agsingsingpot ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang mo ijay, tapno di ka man nagsikugan. Manang, ala, mapan ka nanak ko. Tamangan no awan maluganam abas. Sige nga, Rod. Mapana ko, nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi iti sigod, umay ko manan idarirag ti ayat ko. Sapay ko maata ka asyang nakon. Aklunam ko man ti idat daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli diti balay, awan maghanap mo kanyak, Roman. Mamin anumot nga ibagakkan kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wano makiasawa. Taapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta, jak makiasawa. Pulos, isungay tapay laang paayan kan, Roman. Ha? Ayan yan. Nagkasang matan Janet. Ang ure no kasta. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ng agdaton kan ka. Oray di nakaklunan. Basta anusan nak na entertainen no kasi sarungkaran ka. Pangasim, Janet. Papa naman, Roman. Inak manan sarungkaran tay ay ayatek Binastad na ka lang arudan pa siya rampay laang. Ay, agsaysayang kala iti oras mo dita. Patsay ka matin nagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro da jay. O saan, subsubukan na klaang. Takas na ngamin kat iti daduma babae. Nalaing da ngagpamarang. Kampay ide, basta din da ka. Hanggang gayam, pasot la ti panang subok dati kasjay. Ay na, saan nga mi na babae kat kasta? Madlaw mo ta di nakakaya da Janet. Kano nagadun ti binastad da babae. Napilin sa ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay baknang ti kaya na. Basta ang maklap tananang. Sabali ngamin ti tamak ka ni Janet. Na idumduma ti marikrik nakin ko na.
Isulaang tinakarik na kiti kastawi. Ay ayataklata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko mat ni Roman Janet kaanakan. Naggapo ka na ulit balayaw. Pinagawid mo ka no, Mike. Wen ata masuruna. Nagdagulit. Binastad ko lang arudan nga agaram pailaan. Apay balasang kao. Anya ngamin ayat isapsapulam iti may sa alalakay. Apay awan planaw ama ki asawa. Di ka madanagan ngagbaak. Ay sos. Narigat ti awan kadkadwana kaanakan. Pagan anok ti kadkadwan no sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitulad iti kabsat ko, uncle. Naanak ka na balasang. Adang amin mama agday di kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka mamatpati kadagiti lalaki. Ay ket anya nga raw nailawan nga ron matpiman. Basta siyak, amo kasalwadan ti bagik, uncle. Uray mataya ka na sinaw, nga awan mulit na may mayat ti kasta. Nasinaw matay. Anya, talaga aya akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, uncle, ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko. Sa anak nga easy to get a babae. Ni, nangalam di tarilom si ka, Gigi. Ginatang ni Lola, auntie. Ay ikatam day tarilaw. Agraraman ka mga ubing. Yung mo day taman, ha? Ni, aping nga alaam, auntie. Di ka kundirilo, ha? Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napadpadasan tinagrilo. Ha? Amom na niya tirilo may day? Dagitay bulong tinyog. Aramidon miya sinanrilo kat iso tiririlo may. Auntie? Janet, apay ngay nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso tinggatang ko dita. Di man roman iti nagarbo pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa iti da kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi iti sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At dapat idi malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpausaryo kanyak. Pinutad yu laang tadakkel ka nga rod. Ay naanak ko, sabali ide, sabali mat ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta ide. Iso adi tay makagatang iti arwatan nyo. Day nga rod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi idi. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mat itan. Basta di kay gatang iti gamit day tanga ubing. Urnungan nyo kay iti kwarta tapno danto pag-eskwela na iti kolehyo. Nene, bagman ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip ta agawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga rod ta pinalubusan dak ang nagbakasyon. Kat, anya dagita yung sangsang pamungay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay tainton maminsan ngagbakasyon na. Gumatang akto iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutam mo't Idi data ti ubeng, napadasan tayo ti nagtsinelas iti napintas, pati sapatos ka awan, tay bagta idi ka sako. Wan nga rod, kat numabalin, jak kayat amapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka manida. Bayam kay di amapadasan natap na muna ti rigat. Ha? Jak kayat amakita na namay ti panagbiag na Ti kayat ko ka mapadasan na mo tinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga madama nga ro dito'y puder me kaninanang. Iso nga dama siguro karba nga kamang bagbaga, wano mang istrikto kan kwa na. Manang. No tagidaksan na gito yung ibagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang. Tamok anatalgad ti anak ko iti poderyo. Kawam mo problema iti dayta, saan mi abaybay ta anak mo, basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon.
Ang mga numasikog ka manan. Ni, saan manang? At damat adag itay agar-aram. Ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Patpat siyam na kita lalaki. Itikas ta naglabasam, awanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang, Ang mga no, dasawa da kita nga agar-aram kan ka. Paglulukwan da kala da kita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos sinakirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to na sinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni auntie, lola. Ung tanak pa'y no igamak ti cellphone nyo. kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amon, wan. Di na pa'y kayat nga agsapatos kan agchinelasak iti napintas. Ti kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga sleeper, kandaan na bestida. Pati tay payong ko na pintas, di na kayat nga usarak, tay kanodaan ti usarak. Ay, jak nga rud amo iti dayjay nga antim apo. Agunget met nutob nga rak. Mading amin tiriknak ang maungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya amlatan wan. Gagangay na siguro, tabumakuten abalasang ni Antem. pangipanam dita sabong, nagpintas mo't daytan, Roman. Isagot ko ka ni Janet na lang. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita display dita salas. Sayang, di na ka malakayat. Kaya tinak to. Anyatan mo yo. Ang mga no dahi ti asabong ti mamagtig na itirik na na. Kat aklunan na kon. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbul sekan, gapo ka na yat, Roman. Imparopa na lang aruda na di nakakayat sa gutang pailaan. Aggas-gastos ka la dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayat pay. Baybay andak ka dilang nana. Pakaragsakak ti kasto ingar aramida. Inak agiskwelan, Lola. Sige apo, at iti pagplitem. Oh. Ay, di yu ikan iti pagplete na. Bayaan nyo ang magmag na tapo ko yun, nanang. Ah, taapay mo't. Kat ado mo't ti tricycle a pagluganan na. Kan adamot pagplete na. Idi da kami tagi sa eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan me. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan me iti unag. At dayta ka man ako na akon, Janet. Apay aya akayat mo ang maparikat ti kaanakam. Di ka lamaas yan. Tapno mapadasan na matirigat na napadpadasan mi ay dubing kami. Di yu spoil dan man day tang obing. Tapno saan nga Grom? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit, ha, si Dagmat. Exercise mo matlang, dayta. Si kalat na batbatin nga gararam ka ni Janet Baraw. Nagiti na duma, nag-back out dan. Una ta, narabaw la siguro ti panagayat da ka ni Janet, tata. Ngamsyak, talaga anapudnoak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na Baraw. Sumapul ka iti sabali nga armam. Ni Janet lang ti kayat ko nga armam, tata. Anya, agad di na ka nga rod kayat, Roman. Kan may sa di na kano kayat ti makiasawa. Di kayat na matay anasinaw. Saan, tata? Patsek nagbaliw to ti desisyon na. Kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo ito, nakaw. Apa yan? Anyat na nakamaw? Apa nga minom ka? Alala, sumra ka. masilang na lang. Pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabayanan na ka man ng jararmam. Pinapanaw na nga ron na lang. Medyo nasakitan lablaba anak. Ayatek ni Janet. Ay na, anak ko aya. No di mo kaya ti mapagpabayanan, sarda nga mo nga armanday dya, Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa'y nga misaw. Ni Janet lang, tikayat ko na lang.
Awanan ti sabali pa. Ala, awam mo luganan nga agawin di jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Ay kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo jay nangun na titibuok ko. Namok kumakas jay ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaun na titibuok. Sapi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin ko nga arkilaan na tricycle. Barang at damayat na mangitulod kanya. Ni, apay ngayon sardan mo ti tricycle, manong? Ay sos, nay mo samat ti gasolina nan. Pasensya ka na ding. Di kan may tulod ni Jibalayo. Awan mat gayam gasolina nan. Pasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga roda. Pag naakon manong, at tutipletek. Ay, una yan. Narabyanak mo na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pa iti pagnaak. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la ka nga roda na di na oras. Sapay saan nasalag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay na. Apay ngay sumgarak mo tan. Partakak pa iti magna. Sino ka? Ibaton na! Nanang! Itay ka pa'y asumanangin. Ibagam ano anyat napasamakan ka anak ko. Nanang! Adanang gundaway kanya! Anya? Asino? Diyak ka, mama! Diyak nabigbig ta nagsipngat. Awanan ba ino sino man day jay? Idarom ko! Kahit kasano nga rod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauna yan aya. Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan ngay nanang. Sana ko na nasinaw abalasang. Apay na pasamag ti kastoy kanyak. Apa yan manang? Anyat mapaspasamakan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, no kasta. Nagbunga ti pananggundaway dakan ka ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak ka dimot abalasang. Ala, kaasi kamat manang. Hanggang saan? Jak itulok nga agsikugak kabalasang. Masapul ang mapagpudnok jawanan bain. Asino? Ada nga min suspet sa kanang gundaway kanyak. Dakil tiyatap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso ajak agtagtagari. Palabsag ko man dayjay nga inaramid na kanyak. Hingam itatanagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak. Asino ayamanang? Apay ngay may ka dito balay, Janet. Wen, tanabayagan adi kay imay ijibalay. Iso asya akong timay. Kwa, nakasapulak nga miran iti trabaho. Kat man makadi-ofak. Umayak ko mga ron ita ijibalay yo, nga may kamutan. Sakbay ti amin. Kaya't kupay nga ibagakan ka ang masikugak. Anya? Masikog? Nukasta, adan nobyom? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente roman. Amok asikat akin aramid iti daytoy. Ha? Aramid nga?
Di ka maawatan, Janet. Ibagam tagpay so kanyak. Sikatin ang ramus kanyak idean niya. Ha? Ni, anya ka din dahil nga ibagbagam. Awan amok dita. Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag ka, Roman. No ti ammom ket agdarumak, gapo iti dayjan na pasama kanyak. Saan? No aklo nam tinaramid mo, saan ka ngay darom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napigsa tinakam ko asi ka dyan ang gundaway kanyak, Roman. Ngamin si kalaang matidagulit nga kursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan panagkitkitam kanyak iday. Talaga pagpampanta siya, anak. Nasakit ka klunen, Roman. Ngam ikarigatak timang pagawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasol latan no awan ebidensyam. Apay ngay basta agpabasol kalatan iti jakmot inaramid. Ha? Apay ko mga aramidog tikas jay ngay. Ore kas kasano. Dakkel ti respeto ken ka. Nga oray parupam launa iti saan mo apanangayat kanyak. Awan amok dita, Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin basta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan met ebidensya manakaw. Dakkel nga minti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso metlatag pampanta siya kanyak. Di mo maibagati kasta. Taadon dagiti binastid mo, anak ko. Ha? Jakmat kit di pababasulan ida. Ngam di tay laam mo, anak ko. Nanang, kasano nga rod daytoyan ngay. Sapay masikuga kun. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak manlangan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makamuditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Ile. Kasla akla pimpimanan iti kastoy alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay kastoy tinagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rin nagsarda nga tricycle iti batog ko Wan, iso day ta dyan naudya nagluganak idi nagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklam mo tinagan na kat. Aling, mabalin ti makisaritakan ka? Apay manong, anya ti bagam? Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka din. Ay kwa. Awan asawak, manong. Ha? Awan lobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka di mapantamangan iti restaurant. Ado ti kayat kong ibagakin ka. Ken masyanak kami ni ti kasta langam. Ha? Pangaasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti papananta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikati ng gundaway kanyak kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin pagulimakan ti konsensya. Isa sinapol ka. Agya man agtarasarakan ka. Sapay kumata mapakawan na. Dinak mga paibalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawan na klaki di. Pag mababawiyak, tinaramid ko. Apay ngay naramid mo tikas di kanyak. Apay. Nabayag aminin na kursunada ka. Tanabayagan na makitkita ka. Gaputa mo, nga awan namnamakan ka. Isakas jay tinaramid ko. Jak ninamnamang agbunga na jay. Pagkawanan na kuma.
Nakasagana ak amang suporta iti ipas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko. Aniya! Oy, Jose, agsukat ka tayong kaman arman ni Lourdes. Ha? Rugyan dakman ako na ako nanang. Apay kas karina ayat agaram. Ay naman no tawan maun. Dandan 40 maun. Malakayan kan abaraw. Apay kayat mo, ti may tulad kan ni Uncle mo Adilpen. Idol ko nga ron niyang kaldelpin nanang. Bye-bye amon ta asawa. Kita nyo man ti biyag ni Uncle kaw. At nagragsak mo't lata nga ure awan asawa na. When angam sayang ti kinataer mo, no di mo iwaras ti puli, anak ko. Kan kayat kumutan ti maadaan iti apo ko. Naimbagpay ka niyan ti Matilma, taadon dagiti apo ko na. Basta jak mga asawa na nang. Awan iti bokabularyok na ita. Aho, patpatyem ni nanang mau. May mayat ka na iti agbaak kaanakan. Awan problema. Nakita anak, strike inihuirak ta awan sausawair. Awan manglapen kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanaan. Uwan nga rod naragsak kayo mat na nabaakan, Uncle. Kan may sa, pakaibaludan ayat agbaak kat saan mat. Daita nga rod ka, awan madagas na no agbaak ka. May mayat kit di ako nakmanain. Sa tuladan nak. Unang Uncle. Pilitin nak ni nanang nga agaram. Sa mga sawa ak kanon. Hanggang, manjak. Jak kayat ti maadaan iti responsibilidad, Uncle. Sugsug ka matalaklakayan. Di mo man sugsugan di ka anak am ngagbaak si Kadilpen. Imbis ang mga asawa saan, ta durdurog ang mangamin ngagbaak. Ay namanang, kasano ko mga asawa kat awan mat nobya na. Awan interes na nga agaram. When ta durdurog ang mangamin ngagbaak. Imbis ang madaanak kumamatan iti apo ko. Sapay simang pa ni Lourdes manipod abroad. Nabayag ija abroad, isa nagawid, ta madanagan ka now. Ang mga numabakitan abalasang. Isong agbirbiro kano iti pakyasawaan na. Apay, saan ang nagsapaw iti foreigner ija abroad? Pilipino sigurot kayat na Di na kayat ti sabali alahe. Ni Jose kuma. Di na mo kayat ngarman. Di mo pilita no talaga di na kayat. Awatam tigasat ti anak mo no talaga nga agbaak ti kayat na. Ay, sayang di kinagwapo na. Nagwapo pa'y magyam. Nagugwapo kan nagpipintas ko madagitagbalin nga pukok to. Anyat mabalin mo nga no agbaak ti kayat na. No kayat mau di mangampun kay tagbalin nga apo kaom. No mabalin ti mangampun iti ibilang nga anak. Di mabalin mo't nga raw ti mangampun iti agbalin nga apo kao. Nay, nagawid ka mo't gayam amaur ka anakan. Uwan, Uncle. Tabi na unnak tinobyak nga agbirok iti agtrabaho iti balayda. No kasta, agpaaramid kayaw iti balay ka anakan. Balay tinobyak, Uncle. Kurang namin ti agtrabaho. Iso nga umayak agsapul man dito yung lugar tayo, Uncle. Siyak nga ingata. Mapalain. Napigsaak pa'y mat nga agtrabaho. Kaya't yu ayaw, Uncle. Ba kayo ta karpintero kayo mat. Kaya't ko tanay, awan makukwarta di taoy. Awan pagtrabahuan, tay madumot ti karpintero dito yung lugar sayaw. Kinatap no mapadasak mamay ti umadayaw. Sige nga rod, Uncle. Agluwas tayon to into no may alawas. Ang agsapulak pa'y iti maysa, wenno dua. Padasam nga ibagakan ni kasinsin mo Jose. Padak nga awan trabaho na dayay. Wala niya. Mapanak man nga agpaiso iti balayda. Dahito ti balo na matwalyam, anak ko. Tay toothbrush mo amang numalipatam. Uy, nanang, naalakon. Nay, agsingsingpot kayo iti papanan nyo
Di kag barbartek ijay. Kat pagyanan nyo ijay ngay. Wano agistiin kayo ijay pagtrabahuan nyo. Adda ka no agpapaabang iti per kwarto iti karuba da insan amor nanang. Dakkel aya abalay ijay aramiden nyo. Agbayag kayo nga ta ijay. Jak amo nanang. Mamuak to ano da kami ni Jay. Ay, sayang. Addan agar-aram kan ni Lourdes. Si kantumo ngamin. Amangan no aklunan nanday jay. Ay katbayan nyo ano aklunan na tapno makiasawan. Si kakumangamin tinangaram kang kwana. Nobyam kumaitan. Agkasar kayo kuman. Saan man na kita ipabalon nyo kanyak nanang. Apay ay apilitan dak ang mga sawa kat jak nga rod kayat. Talaga siguro agasat ko ti agbaak nanang. Ala, Uncle, Insan Jose, agdiretso tayo na jay pagabangan nyo. Ta na ipareserve ka nung tinobyak day jay para kada kayo. Nawati-wat mo't gayam ti biyahe tayaw. Talaga kasta ti first timer, Uncle. Ngamno agkarabiyahe kayon ton, kasla nagasidig to na. Ala, mapantay nga rodan tani, kayat kon ti agidda. Makabanog mo't gayam ti agbiyahe. Anyat makunayo dito pagabangan nyo, Insan. Mayat insan, iso na lang ta medyo basik. Anusan yun, Insan? Ta daytoy ngamin ti kalakaan na pagabangan ditoy. No nalawa ti kayat yo, ay dakdakkel mo't ati mabayadan. Ala, dahil ito'y latan insan. Sana bale, ta kompleto kayo iti kagawaan ditoy. Adda paglutuan nyo, plato, kanda dumapay. Naimbaglakit din ata, kompleto da iti kagawaan. Sapay awan binalon mi apaglutuan. Ang sa dino ngay dito, iti balay ti nobyam insan. Day jay mano, makitam jay nalabasit ti bubong na abalay. Jay green ti gate na. Ijay mo't abay na, jay ipaaramid mi, abalay mi. Asidagmat gayam dito insan. Okay, kaano kami nga rodamang rugi nga agtrabaho ngay? Inton bigatan, Insan. Aginana kayo ita. Hello! Da kayo gayam ti kabarbaro a borders mi. Ay, wine, madam. Anyat nagnagan niyo ngay. Siyak ni Delpain. Siyak mat ni Jose, madam. Agulitag kami. Wen ka no nga rod. Kasta timba ka ni Amor. Kabagyan na kayo ka no. Ay wen, siyak gayam ni Encarnacion. Diyak kaya tinaariwawa borderan niya. Mamang, ada parcel mo. Ala, bayadan pa'y laeng, anak ko. Nay, anak mo di napintas abalasang, madam? Wen, kakaiso na nga anak ko. Konsolasyon mo, tinagan na. Encarnacion, ayan mo. Adak dito'y, nanang. Nay, sino mo't na dya? Bakit nga madam? Nanang ko, ni Sean. Nay, Sean? Mahilig kayo itinagan nga dasyon na, madam. Si bibiyag pa'y gayam ti inayo, madam. Wen, puli mi nga minti ati doog tibiyag na. Iso nasuro ka na nainti titawan ni nanang ko. Si bibiyag pa'y laeng. Agkakaro pa kayo mo't atalaw, madam. Katalaga akasta, Encarnacion, aya ba man ni konsolasyon? Sige, panawan kayon. Tainak man kita ti pukpuk ka o jay inak. Smiling face mo na dyan, lady tayo anya, uncle. Wait nga raw. Kasi na nga talarta nga oray agong ungay, nakaisim nga talarta kaanakan. Diyak amo, uncle. Ang agkakaingas da taluan niya. Wait nga raw. Patinaganda agpapada. Hello anak ko, kumusta kay ditan ngay? Kumusta ti trabaho yaw? Mayat na lang. Ngamnay, pasensya kay pala nga, tanay.
Di kay pa'y mapawitan iti kwartayaw. Nagrigat ti agab-abang. Apay, agbayag kayo dita aya anak ko. Kaano amalpas yu ti trabaho yu dita syudad ngay. Dakkel tiar aramidan mi abalay ti nobya ni insan amor na nang. Amangan no mabayagan kami dito eh. Kun numalpas mi ti balay da, adda ka naman sa bali a pagtrabahuan mi a construction. Ay, kastaya. Una nang. Isa pasensyaan, di kay pala mapawitan iti kwartayaw. Tanay, agbayad kami pa iti abang may. Nala, sana balen. Di nakpagdanagan dito, itadamak kwartak. Ang apay, awan day opio aya. Di kay pa'y makaawid. Adamat ka di, hanggang masadot kami nga agawid ka ni Uncle. Agina na kami lang na. Nalang arod, agan-anad kayo akanayon dita, anak ko. Jose, kaanakan. Adaman nadlaw ka, itilan lady ta. Kanayon nakaakitain. Kasla kursonada na ka. Anya? Tilay bagbagayo mo, Uncle. Da kayo ati kras na. Tapos aray padigwan na kayo iti masida. Ay, sika ti kursonada na. Ang amam kaanakan. Napintas man ti agtrabaho dito isunad no adabukod mo abalay. Una, Uncle. Tapno awan paggastusan nga abang. Nagswerte daw iti adabalay na dito yan niya, Uncle. Bagi talatan ati umapapal. Tawan mo't balay ta dito. Ada pamuspusan. Tapno makabalay ta dito. Kaanakan. Ha? Anya ko ma, Uncle? Armem jelan lady ta. Anya? No armem na jay. Sigurado nga klonen na ka. Nagtaer ka kaanakan. Manjak. Di mo't nagtulag tayo nga agbaak tayo. Ay ilipate mo na itatulagan ta kaanakan. Armem kit day ni Madam Encarnacion. Tasyak mo jay anak na ani Konsolasyon. Baliktad mo, Uncle. Da kayo jay inaa, tasyak mo't jay anak. Kasanaw no si katikayat jay ina. Di nakayat day jay. Nakarkaron di nakayat jay anak na, Uncle. Da kayo ajay ina, tasyak mo't jay anak. Sige. Kano nga raw na rugyan ta ti agaram? Ay, no maasawa ta dagi jay. Adanton balay ta dito isyudad kaanakan. Saan la balay? Pagabangan pa'y Adadagos income ta, Jose. Madam Encarnacion, sabong parakin ka. Ha? Apay nga ikan nakiti sabong, Delphin. Nagpintas ka nga, main. Nagseksi ka. Nagbanglaw ka. Naglapsat ka. Ha? Si Kamat, nangaw kagayam, Delphin. Saan nga ang angaw ti ibagbagak, madam? Agayatak ngamin ken ka. Anya? Sapay kumaata at danamnamakken ka, Encarnacion. Oh, sige, tapanunutok pa yan na imbag na ita. Tingiting, tirik na, tanarigat ti agdardarasudos, Delphin. Awan ko mabalak ko ang makiasawan kat. Tangay adda ka na ilawan na nagarmanin kanya. Ala, ikan na kiti panawan ko amang tigiting itirik na. Iti kasta kinataar mo, awang pailat nobyam. Kasla jakpat dyan, Jose. Adan sama asawa mo. Adon sapay tiputot mo. Asus, patyan na kumakonsolasyon. Awan pa'y nobyak since birth. Itaak lang nga agaram. Naimbag nga rod atan ay kanak pa ititurad nga agaram. Ay ayaten ka ngamin at talaga konsolasyon. Ala, kasla ka babain mo't. Nagtaer ka, Jose. Kat nagpintas ka mo't
agbagay ta. Isu nga aklunan na ko, please. Ala, di nakdagdagan ang mga klon kang Jose. Agpanunot akpay mata. Kan damagak pa'y kini mamang kono kayat na makiin na yatak ka. Apay adamagan pala ang adamot tan bukod mo apanunot. Basta damagak pa'y kang kuana, Jose. Kano kayat na di sige aklunan kanton. Ngamno di na kayat, pasensya kan. No kasta, agar-aram kada kayo ni Tata Delpin, mamang. Wan, anak ko. Akat, damagak man kan ka, no, kayat mo ang makiasawa ak manan. Akat, ada kada kayo dayta, mamang. Adamot damagak kada kayo. Ha? Anya dayta, anak ko. Kaya't yu kadi makinayatak ka ni Jose. Nagaram ngamin kanyak. Kat mariknakmat nga adda pa naghayat ko gangkwana, mamang. Sa bagay, no makiasawa ak manan, kasanukan, awanton kadkaduam. Iso wanan palubusan kan ang makiinay at konsolasyon. Tapno, addan to kadkaduam inton asawaan na kon ni Delpin. Taplano kon nga klonan iti kabitan na panawan. Uncle, inaklon na kon ni Konsolasyon. Talaga? Ay, uray sak Jose. Inaklon na matay ni Encarnacion. Aya, ay, mayat nga rod ano kasta, Uncle? Ano, naggidan ta nga inaklon da nga gina. No, ada ko mapay abiyag ni Lolom akat armen namat jay kabakitan. ay, nakan, saan tantaon nga agabang. Wan nga rod, Uncle, naghasat ta, saan data pinarigat dagi dyan nga gina. Ang di datanto nga ta pagabanganan, Uncle. Apay ko mapagabangan data. Karelasyon ta nga rod idan. Ikasartakit di ko maidan tapno dakdakkel ti karbengan ta iti sanikwada no bilang laang. Unang awan met kwartata apang kasarta kadakwada, Uncle. Ay, oresanan ta sagana. Basta agpakasarta yung latan. Bayam, tay bagak tunay ta ken ni Encarnacion. Insan, di kay mat imay nagtrabaho di kalman. Ay, kwa? Si madot kami, insan. Saan kami nagtrabaho kani, Uncle? Anya? Apay ngay? Basta, agina na kami pa, insan. Sumapol kayo pala iti kasukat mi nagtrabaho. Apanan nyo ako na yaw, Encarnacion. Agawid kami ijay balay da Delpin akaayan-ayat ko, nanang. Kat ni Konsolasyon ngay, ikuyog mau. Wala. Ta sumurot matan ken ni Jose at nobyo na. Di panawan dak dituyan ngagmay-may siya. Apay nga minanakiayan na yat kayo pay lang. Pati janak mau. Apay nga intulok mo nakirelasyon kat among mat nga. Ay! Di kayon sumanao, nanak. No kayat yu ti sumurot. Agimpaki kayo matan. Ta ikuyog da kayo. Saanan? Agbati akaw. Masadutak ngagbiyahay. No kasta. At dan nobyam, anak ko. Wala nang. Kadwak nga rudan ang nagawid ni Konsolasyon. Naimbag nga oras yun, nana. Ay, kastamot, balasang ko. Malala, agina na kayo pa'y Tay nakmang isagana iti merienda. Ay na, kinala at nakanak ko. Adam gayam nobya mon. Nagsaya atay. Ala, jak na ala di agas ko, Jose. At di may sa abag ko. Nabati di may sa abag. Anya nga agas aya, Konsolasyon. Amang ano aday dulduli ni nanang ko. Ala, ay kasano day to yun. Masapol ang makatumarak iti agas ko. Sa baling amin nga agas dagijay.
Apay, anyat ag-agasam aya, darling. Kwa, jay man kisiw ko. Ha? Adda ngamin sakit ko kisiw. Masapol ajak langanan tag tumariti hagas ko. Anya? Agkasartan inkarnasyon. Oray awan saganan basta makakasarta. Ay, kayat ko, Pagkaragsakak ano kayat nak nga ikalay sa Delphin. Mabitlaan. Ninanang ko ti umawawag. Hello, Nanang! Hello, Inkarnasyon! Agawid kayo! Tanay, adaman na gijay taga-bangkaw. Alaan na kano ti balayan! Anya? Baybayan yun alaan dan. Makaumamot na kita tao. Kadi awan pag naadan dayaw. Kadanya nga rod. Talaga akasta. Katsak ngay, papanak ngayon anak ko. Ala. Taumay da kayo sukunin dita. Kunak ngamin na sumurot kayo kada kami. O sige. Agimpaki kayon. Taumay da kayo sukunin. Bye. Anya di ko nam nga alaan da, inkarnasyon. Jay balay mi. Nakautang ak ngamin ni tidakalagatad. Kat in collateral ko, jay balay mi. Ha? Nagporsyento ni tidakal jay utang ko ta. Diyak nakabaybayad, Apolos. Iso baybay akon Ha? Ay, Lukas ta. Ay, pag naadan yung arudan nga, no alaan dan ti balayaw. Kat dito'y balay mo, Delphin. Sana bale, tagasawatan ton. Ha? Inaksukunan ni nanang ko, takaasimat. Agnaad mo na dito'y balay mo, anya. Sana bale kan ni konsolasyon nga anak ko. Taadan ijay balay da Jose. Nakasiguradon iti pagnaidan. Angkal, nana inkarnasyon, ni konsolasyon, in kay kitaan. Apay ti anak ko? Agkis-kisiw na. Jak amo ti aramidag. Anya? Ay sus! Amang ano nalipatan na tinagtumari ti agas na. Nalipatan na kanong amin ti agas na ijibalayaw na. Ala. Intay kitaan nga ruti anak ko. Ay na, aggigidanan ti problema. Sina ako na inkarnasyon ka anakan? Ha? Apay nga yang kal? Saan Awan pag naadanda no sinaan niyaw. Sapay planok mutan ti makisina kan ni konsolasyon. Awan mutan tay balay na ijay syudad. Imbayad na iti utang na. Nadismayaak. Ay, oresyak nga ron. Jak met ammo nga dagayam sakit ni konsolasyon. Nadismayaak mutan angkal. Ay, saan? Di ka madismaya. Bayam asyak laang ti madismaya, Jose. Di mo sinsinaan ni konsolasyon. Oray ta napintas. Ijay to balayaw ti pag naadanda atalaw. Tanay, sina ako ni inkarnasyon. Saan angkal? Ijay balayaw ti pag naadanda atalaw. Ta sina ako ni konsolasyon. Kaasi damot na awan pag naadanda. Tulungan nyo ida, angkal. Apay asyak ngay. Si kakit di Dalawlawa mo't na jibalayaw apag naadanda. Itayak paya dum-dum nga giti saritaan niyo. Husay, Delphin. Ha? Apaya kasta kayaw. Kalpasan na maalayo ti kay kayayaw. Kasta taramidan yaw. Kwa apong... Kayat yaw ti magamudan. Ha? Bumlad dagita tiyan yun no kaskasanaw. Ay di kaya gararamig. Di yu paglulukwan dagita gina. Tasyak ti makalaban yaw. Jak nagbinulan, Jose. Masikugak samot dun. Anya? Kasanungay. Agkasarta ka din? Kwa? Saan pa'y? Apay, desidido kan aya, amaki asawa kan niya.
Di kan agbabaway. Ni, apay ko mga agbabawi akat ay ayatin ka nga ron. Kan masikugak pa yan. Kat no sa dutak, awan trabaho, nakurapayak. Di ka maupay kanyak, kan mo diak no daduma. At da chimpo ana ungetak. Kan silosoak, agkabilak pa'y ano agimunak. Awan matirumbang apagimunam kanyak, tasi ka lang ti love ko. Awan na pinta sa masakbayam iti denak konsolasyon, istambayak. Kat agagat ka ngamin tapno pumintas tumot ti biyag ta. Basta awan pa kaupayakan ka, Jose. Ay, anyamot ti kasto alutan. Nagapgad. Agsinatan inkarnasyon. Anya anaapgad. Nagbasito pa'y tinyasin ko. Kanjay kinupin mo abadok itay. Pinaglalaok mo mat. Agsinatan. Duraban na ko nam, ta duraban kan Delpin. Amok ngagbirbiro kalaangan iti wagas apang isinaam kanya. Ngam di nak mapapanaw dito ay. Ta, awan sa bali apag naidan mi. Ano sanda kami Kunam ngay kasarnak sa ita, sinanak. Naglalay ngamon ngay. Kaslaawan na aramida ka nasaya at kin ka. Nagnaid ka mo't ide, balay ko iti libre, ha? Tasaan kayo pinagabang iti 2 bulan ni day? Ala, magantayo kit din. Awan day ta sina-sina nga ibagbagam. Surutun kan tumot laang iti uray sa di numan napapanam. Marsya bakit? Agdalos ka dito balay. Dahil sangpit kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka daw? Undaway da ka naon. Isung agdalos ka. Tapnoon nadalos to'y balay asang petanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo ti kunak. Doblem tagdalos ata nakababain. Punasam anaimbag tinatar. Nagititawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay Abram ijayan tiridaw. Kababain. Sapay agrat-ratik mo't nagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti sangpit na anubya na. Di na man dagdagay ngagdalaws. Nagdalusak nga ruday. Noan niya ti masangputan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, at na nagsardeng at tricycle iti batog bakag. Isudan sa dagitan. Allah, jak pa nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, kastamot kin ka, balasang ka. Nardaw, naglumag-gayam tinubya to'y anak ta. Anya kamatan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalulok magnana. Nalok magni tatang ko. Nalok magmat ni nanang ko. Nalok magdapong ko. Kan uray dagi jay aante kan aangkal ko. Nalulok magdaamin. Kan uray dagi jay kakabsat kan kakasinsin ko. Kasi matlang ti size da. Ayos laeng balasang kao. Uray da kamay. Adumot lati kakaanakan mi ang nalulukmag. Dahil tangarod kinalukmag ni Edwina ti aset na tatang. Iso tinakainlabakin ko ana. Kahit kasanon, aglutuak. Dito'y kayo amang rabi anak kao. Wana lang. Kanwan gayam. Dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kanawang pa mo urnong apang asawam. Iso nga rod, dito yan ti pagyanan na. Taagurnungak pa iti pagkasarmay. Mala, magantayan. Nakagaumot ta ni nanang yaw. Ala, Edwina, sumangutan. Wan Ryan, tani. Mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro datoy tiyan ko.
Adto ti plata o balasang kao. Agyamanak, tata. Ngam, dato'y dakkel nga plato, ti kayat ko. Hanak nga sana iti basit nga plato. Adto, iti narabid ko asawsawan. Igawan ka niti ka na, Edwina. Ay, haanan, syakon. Gawadan sa mo, aminin nga inapuyang nardaw. Ay, shh! Tangiwat mo man. Bala, mangan ka lang balasang kao. Di ka agbabaay. Uwan, tata. Ryan, mahal. Dato'y lang te masida. Ha? Isumot la ti linuto ni nanang mahal. Ay, han nga balin, tanay mas dato'y masida. Kasti at agluto iti bukal ti balatong. Ado ti sagpaw na nga karne. Nananay, ibuk-buk mo mo't amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit eh. Idin ka pa'y agaw o iti masida bakit? Di ka sumana o dita. Nagbasik jay na batay. Kunak nga ipasidak ka nagiti aso kun pusa day jay. Basta gawa maon. Darasa. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balite kita ni nanang mo ide adote kinan ko Ryan. Pasensyaan o adote kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangkay tuytian ko. Di mo ikan iti sa bali akay papanantijar ni nanang itay mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang mo ti lutoon na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe. Nala, bayam na sakto ti agluto mahal. Basta awan trabaho. Nay mo tarawot day jay anobya ti anak tan lakay. Si kamag, no nakasango jay tao. Di ka mo't arasaas nga arasaas nagpigsa ti arasaas mau. Di mo amaw ti agarasaas nagpigsa ti boses mau. Nagloomag tumo ti pinili jay anak mau. Ay mangirarit iti makanday jay. Alyang around kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam di tiyabe ni Ryan. O kitam nang iti dua nga ex na. Naglulukmag na. Uwinaan niya. Maikatlaw ang nobya na ni Edwina. Kat agpapadada amin iti pamagay. Wine, kan uray nalulukmag na ta nagpipintas gamay. Nagpipintas ti rupa na. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amin. Ha? Deoray, pintas na amin na pintas no nagrawot mangiraray ti kasjaya kabalay. Mabiit ang maibaws ti kwarta. Kit bay-bayam ka na ta agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gat-gatang iti masapsapol diti balay. Anyat pakasikuram aya, si kahamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na lang. Ta napuspun mo tayo trabahon mi kumaakabiti iji kalsana. Intun bigat ka naman eh. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Kahit, anya nga dagita luto anak ka. Sabali tinaluto abangaws. Sabali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuam. Adobo a karnit baboy na nang. Anya day ta pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahi sidaan tayo. Anya? Agbirok ngamin ni Edwina iti sa bali apotahi. Saan amap na kiti may sala apotahi na nang? Ay, anyan. Nagastos launay mo jay nobyam anak ka. Gatang mauntay swildom iti napanalawas. Wana nang. Ingulpik iti masida. Ay, awan anak ka. Kasano ang makaurnong ka no kasta. Nagastos launay mo tinubyam. Apay,
Anak tibak ng ayaday jay nga Edwina. Tamasapol nga adu aputahe ti sidaon na. Saan da abak ng nanang? Padpada tayo matlang ang naruam ngamin iti adu amakmakan. Tanaw mapan kami mangan iti karinderya kat 5 a klase ti masida ti order na. Anya! Ayun, ay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel ket nga ro di pagkargaan ti kanen na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanen na, nanang. Nagsweldo kan, Ryan. Wen mahal. Oh, adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan mo't nga na diretso ti trabaho mi? Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta Ay, inta nga rod gumatang iti masida, mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita mahal. Apay no agpakuyog ka kaninanang. Tapno adda kadwam nga agbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan da diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga akitiin na po kan masida. Permiti pa nang kita na iti imak nga aggagao. Ala, di mo panunutan ng dayta mahal. Sige, si kalat nga rudan ti makitsinda. Diyay la ka ba alam nga imutan ti gatangaw? Dati ti ilutuyo nga masida nanang niya. Ilutuyo amin dagita Hanyo manan nga tip-tipidan ta agluto. Uray ta kwarta mi mat kanirayan ti naigatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto kamin dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoon nyo niya. Kanuman agluto kayo iti inapoy kat nainayunan nyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutluto yo. Upat akaod. Ay, isumat lagayam ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaudyo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian nyo Pagbalinan nyo nga 8 nga kaud ti iluto yo. Anya! Ay, Ryan, anak ko. Bagbagaam tuman jay nobyam. Ibagam tasurwon na ti agtipaid. Nabuslon iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayaon. Wen nga ron. Nadlaw ko nga ron na manipod nagdana kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ti kwartak. Hanggang jakmat mabalin na lapdan. Ta kaasimot nagsakit ti tiyan na. Nalakang amin nga agbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laangan. Ta sumapul ka iti nakutong nga nobya. Ninanang mat. Saan mo takas ka rin nga ramidan dahi tang ibagbagayo Ay ayatek ni Edwina nga ore na lukmag. Kan amoy mat apag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukas ta nga raw. Masapol na dubliam ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pang 2 a tao ti lamuton jay asawam. Wala nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sabali apagtrabahwak. Agtrabaho ag-overtime kan ag-sideline Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linutoyo jay masida. Nalutoyo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linutok. Tanay, nabuslaw, nagluto iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi jay tapno mailuto nga amin. Surwam ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abaknang? Kumaan no aglap-lapusanan tayaw taoray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan basta maibagak ti rumbang maaramid. Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako iti kom-komporme. Tapno adala paggatang iti masida. Iswa sursurwam, taginot. Saan alamot ti kukwam. Ay, Ala, manganay.
Ay, Edwina, si kamot gayam. Sumrag ka ah. Agyamanak, Belinda. Ada ka di kadwam ito'y balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige anya nga katawisan nakmat nga mangan, di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayan, Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May salaang nga putahe to'y si Dayo. Ah? Ay, wan Edwina, day tamot la tinaluto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbanglo manda talot-lotoan niyo. Nasayop ko nga minitarwar. Iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Si kala ang tagsida ita. Adda ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaramanan data malot-loto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labas sita na malutaw. Tamangan tayton no madamdama. Balasang kaw. Oh, anto'y paitin na po, Edwina. Mangan ka lang. Di kag babayin. Thank you, Tata Pasipiko. Ni Natasya ngayon napananan. Aday di salas na. Agbuy-buya man na ni TV. Basit, ikan kanan na. Isa nagbita mang mangan na jay. Ay, mabisbisinak ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Indanon ko ito'y balayo bisin ko. Apay, di ka pa'y nanganaya malasang kao. Nanganak matkit di ng basit. May sa nga putahe ti inluto dya katugangak. Patiin na po iti pidan na nga iluto. Kaslag patinggal ang iji karabukub ko ti kankanak iji balay me. Apay, anyat paborito maaya asidaan malasang kao. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga putahe. Adu nga putahe ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak datu buksit ko. Ay, kastaya. Malaa. Umay ka lang mangan di ti balay. Nukurang tikan ka na medyo balayo niya. Awan tata. Kating kayo welcome nga umay mangan iti balayo, tata. Ryan, bagbaga amjay asawam tanay. Pindaan nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tilutuan nyo Tapno saan naman pa nagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kun ka nga agtrab-trabaho, anak ko. Para kun ka mo laang ti aramidek kahit. Saan na siya ti panunutin nyo? Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na si daan. Basta isaw ti aglotaw iti si daan na. Isorom ngagtrabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam, taaglutaw iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon? Isan pa'y nga rodid bina. Kunak ngagluto kiti kanak ng si madutak mag. Apay ni bakat mo ngay? Napanay di Manila. Napanda sinukonte kapsat na nga gapoy di abroad. Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo intamangan ni GLA. Naimbagin siya taro ti pagpilya na putahe. Ha? Ay, sige. Ay, day, tate kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak iti may sala nga putahe. Papa na may duwi na. At nakamat dito'y ili.
Wano, agmarket ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan, tata Pasipiko. Ha? Ay katintamangan na italagayam. Ha? Agbayso, tata? Sige man nga rod. Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isabsabali ko mamat nga putahe. Sige, na italagayam. Anda papananta a restaurant. Na indumduma ti putahe da ijay. Edwina, bakit? Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko nam? Naumakan? Anyat na ka umaam. Awan, adaya yung bagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa'y nga ron. Pudno aya, adi ka kanon namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe ito balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo matiagluto iti kayat mo asidaan, bakit? Ado, ti mabalin mo alutpon iti ref. Masadutak nga ron nga agluto. Naim imas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan, ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bambuan nugak. Na Natasha, di yun na nakita no limabas dito'y balay yun ni Jigo nga asawa. Ay, jakbat na si putan, balasang ko. Apay, sana nagpakadaya? Saan nga raw? Tunggal panangan, awan ijay balay. Saan sumangpot, nabsog ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta tira aramidon na. Anya, ay, agpadadan akin nila kay ko. Manmano mo lamang andito'y balay, tamad adik sa namangan itirwar. No ka, ano alim makay, iso magti ka na yun na pampanangan na ni Jerwar. Uray ko mano awisan nak, samag. Un nga rod, na. Uray nila kay kaw, di nakainaway, so uray na minsan la kuma. Nala, urayam latang aruda na subang po di asawam, Belinda. Onya, nabsog kamot lang, Edwina? Ay, perme Thank you manan, Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasanaw? Mapantamanan iti sigo na papapananta. No, kastoy malpas tamangan. Katsi ka Bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daado aportahe na ita in-order ta. Uwan Pasipiko. Talagang agbusugak manantad ta. Saan ta pa'y nga gaw-awid lumalpas ta mga anuan? Mapanta pa iti sigol nga ayuyang ta. Uwan, ariglado, Pasipiko. Amom, maayo akman amang ming-ming-ming di tarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan. I like you. I like you too, Pasipiko. Ayan ni bakit mo, Ryan? Ha? Apay, Belinda, anyat masapol mo ken kuana. Kan apay akas lang makaungungat ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan. Agpakpakalong iti asawa. Ha? Ano? Ket, tapno mamati ka. Adoy dagiti ladawan dadwa. Oo, kitaom. Ha? Apay akas tatilangada dita. Ha? Nakitak dagiti ladawan iti cellphone ti asawak. Kanayon da nga update ijay ili. Anya? Awanan day, Divine! Idarom ko ida! Ha? No, Natasha? Awanan ba hindi asawam? Parwaram matag rin nisot kami? Ha? Apay na. Anyat atraso ni Edwina ka na kayaw. Lalaki raw di asawam!
Saan lagaya man nila kay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda. Ha? Parwaram ka kayat ko makasarita. Masapol nga agre-renesot ka bay. Pakawanan ako, Marayan. Apay anaramid mo ti kastoy kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Agsakripisyo ang nagtrabaho para kin ka. Tapno may pay ko lang nagiti ka sa pulam. Ngaman niya't inaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang nga makanti sa pulam itirwar. Yung pati mo't gaya man ti. Sana nga maulit na, Jay. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit ti balay. Ala, ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw kalangan. Ha? Apay ngay. Hanak ka di ngay kaniti may sapay nga chance nga agbalbaliw. Lading itek, ngam saanan. Naupayakan kan. Lalakati mamakawan. Ngam narigat ngay subli ti sigod na panagtalag. Nasakit man. Ngam nasaysaya tawaswasan tan ti amin ka na ta. Iso apumanaw kan.